دما خوش ببینرین هجای رو 5 کانون 2020 روزان روزا شمیه بویا رو گشتن کو لناوا رو سرانسری جهانی قومی لناوا روزه اما هول بدن کو د 20 دقیقه نو چین جهانی د جواره پیشکش بکن جوینا لیدرین یکیتیا اروپای نزدیک دبه او هلوستا لدجی دولتا ترکیه جی زلال دبه سروک کنسیا اروپا چارلز میشل بالکشان لسر آلوزیا کو دولتا ترک لروشلاتی دریای سپی درخستیا اوگوت او آمدن جزایان لترکیه ببرن هر وها وزیر دروی یونانستان جی لسر تفگرین دولتا ترکیه دما داوی کو دخوازه خوش جزایان خلاص بکه آنی زمان کو او بویه که باور ناکن. لیدرین یکیتیا اروپا ده و یازده کانونیش بو جزاکرن آنجین جزاکرن ترکیه وی بجون. سروکی کنسیا اروپا کارلوس میچل به بونه سالوگرا یکمین آرکی خو او جوینا هفته یا پیش ورل دارخستن جوینک چاپمنیل دارخست. کارلوس میچل دیار کر گود روژواوان آسرکه ده آلوزیال روژهلات دریای سپی یا کو ترکیه دردخه هیا. میچل آنی زمان گو بریارا جوین در بکوه دوی همو ولاتین یکیتیا اروپا او بر اندامن وی ریزیله بگرن. داخویانی میچل آبریا انترنتی ها داین ده لسر پرسا روزنامه‌وانکی یا گر ترکیه پشتی جوین جاره کدن کشتیا اوروچ رئیس شاندهونی چبکن اف برسف دا دوی ترکیه ایدی دست چلیستو کاپسی کو مشک برده ده هفته یا پیش ده وی لیدرین یکیتیا اروپای بجون اول سروی یکی بریارکی بدن ام آمدن پرگالین ده دستیمه ده لیدجی ترکیه بکار بینن ده جوینا لیدرین یکیتیا اروپای جود مهده جبو ترکیه دست چه آلوزین لدریای سپی برده حتی مها کانون دمجی راحت بودایین د جوینه ده هات بو گوتن گر حتا وی دمه ترکیه دست جکریارن خبر نده وی وره جزا کرن فرانسا یونانستان و قبرس دخوازنه کیتیا اروپا لدیشی ترکیه جزاین فرض بکه لآلیدن آلمانیا و پولونیا لسر جزا کرنا ترکیه حتا نها هلوستک دیار نکریه هر وها وزیر دروی یونانستان نیکوستان تیاسشی اشارت به تفگرا ترکیه یا وکشینا کشتیا اوروچ رئیس جروج هلات دریای سپیکر و آنی زمان گو او به ویکی باور ناکن نیکوس دندیاس بریا جوینا لیدرین ولاتین یکیتیا اروپای سردانا قبرس کر دندیاس دا آخافتنا خویا لورد آنی زمان گو دوی ولاتین یکیتیا اروپای لدجی ترکیه بکوین تفگری جبر شری دنابر ارتشا توپیا او انیا رزگاریا گلا تیگره ده بده هزاران کس کوچبری سودان بونه کوچبرین لسودان جی لبر تلویزیون درونن او لبندا وگرا لواری خونه افدر کامپکیا کوچبرین تیگرا یا لحرم الفقوش یا سودانیه لور به هزاران تیگرای دیمینن شرط و مرجین جانی زحمته کوچبرین لور جبو آگاهیان جهرمین خو بگیرن دناوا مرقه زیددنه اینترنت تلفن او خط کهربایی لحرمینینه تند بن ویکونی ده تلویزیونک هیا او کوچبر جبو ورگرتنا آگاهیان لسر روشا باجاری خواه لورکم دبن نتوین یک بوی راگهاند کو جبر شری لحریما تیگره کو جدسپیکا مها مجداری و دسپیکری او حتی نها 46,000 کس جهریما خواه کوچبری سودانی بونه هفته در باز بوی نتوین یک بوی هیویا آلیکاریا کوچبرین تیگرایین لسودانی بانک آلیکاریا 147 میلیون دلاری کری بوم خاچاسور آ سودان او کمیته خاچاسور آ ناو نتوی جبو کسین لکامپان بکار بن بمالباتین خوره بکوین پیوندی لسی دورین کامپی خباتین خدمتی ددن مشاندن. ایرو کسین لتونس بجداری دیالوگین سیاسی یا لیبیای بونه دی مکانیزمایا تکلداری آواکرنا دستلاتداری ریوبر آنو دیار بکن او دی ده قناخا بیده سروکی ولد خواه هلبجیرن. 75 اندامین کو بجداری دیالوگین سیاسی یا لیبیای بونه به ریا تلفن او امیل لسر مکانیزمایا کوشاندیا نافتنتوی پیشنیار کری بو دنگ خودان. لگوری مکانیزمای وی مجلس سروکاتی او سروکاتی حکمتی ورن هلبجارتن. تی پایین کوشاندیا ناونتوی ایرو انجامین دنگ داینی یا گرا یکمین آ دیالوگین لیبیای اشکره بکن هر وها بریا جوینا اونلاین دینی قاشا گاوین دما پیشی ورن کرن.
وزیر دروی آلمانیا هایکو ماس دیار کرد که والاتیا سروکاتیا لسوریا و لیبیای پیک هاتی جالی روسیه و ترکیه و هاتی داگرتن هایکو ماسان نظام که جبو اویه جاره کدن دوباره نبه دوی تفدیر ورنگرتن. ماز دا خفتن اخویا بر روشنامه در شپیگل را کریده گوت وگرا دولتین یک بوین امریکای لقادا نافنتوی و گله کتشتان بکو هرم جبر ام هر دو آلیه هفکاریینم. وزیر دروی آلمانیا آنیزمان کو دوی او امریکا لکلکا هفکار بکن او صدمه وی که جی افتشتانی نشاندام وکه لیبیا او سوریه چه بویا والاتیه که ریوبریه دوی ام نهیلن اف والاتی پشت رجالیه روسیه او ترکیه و تین داگرتن. سرکومار ترکیه جاره کردن به گوتنا ایرشی سرکومار فرانسه ایمانوئل ماکرون کرو گوت ماکرون بویا بلایا سر فرانسا سرکومار فرانسا اف گوتنا اردوغان جره نهشت او ویجوها گوت از اردوغان او گل آزادی خاصی ترکیه جهف جدا دکم. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. سرکومار فرانسا ایمانوئل ماکرون بر سوا گوتنا سرکومار ترک اردوغان آ ماکرون بلایا سر فرانسایه دا. ایمانوئل ماکرون گوت از رزداری باورم جواکن مهر گودی چه بر بتوندیه ودچن هنک سروک جبو بتوندیه دبن میناک. ماکرون آنی زمان گو او گوتنین اردوغان این حقارتی شیوازکی راست یه ریو برنی نابینه. سرکومار فرانسایه تکلداری روشاولات و روژوه نانتوی لسر تورا بروت آ انترنت گوشان زندیده که برسوا پرسین هیی دا. روشنامه وانکی لسر گوتنا اردوغان آدوه آشبو ماکرون کری پرس کر او راستی وی برسوی هات. از تجاری الجه فکر ایریشی کسان ناکم و برسوا وی نادم. تایبتمندیا مجهب جدا دکه اوه. از جریزداری باور دکم. ایمانوئل ماکرون دیار کرد گو جواک هر گو دیچه بر بتوندیه و دیچه او جبو و یکیشی هنک سروک جویره دبن میناک ماکرون دا خویا کرن گو او اردوغان او گل آزادی خواز ای ترکیه جهف جدا دکه. سرکومار ترکیه اردوغان دوه دی چارچوه یا روشا لحرم قرباغ و هلوسا فرانسا و سرکومار وی ماکرون گوتنین تند بکار آنین. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. اردوغان ایریشی ماکرون کر او وها گوت ماکرون بلایا سر فرانسایه ماکرون و فرانسا دمکه پر او پر خطر دنه. اردوغان اشارت به چالاکیین ایلک زران کر و آنی زمان گود به فرانسی دمکه نزده ج ماکرون خلاص ببن. دناوا فرانسا و ترکیه ده و ساخویا دکه گو کریزا هایی و دروشن پیش دهینا گشتر ببه. نخاسم ده و یازده کانون ده اندام یکیتیا اوروپا جبو جزا کرن آنشین جزا کرنا ترکیه و بجوین. لسرانسری جهانی جهر دمی زیدتر قلا آشتی تکرن لی کنگ قلا آشتی هاتیه کرن لبرانبری ویه که چک زیدتر هاتیه کرن او شر او آلوزیا لحرمی هینا خورتر بویه. دوی چارچوبه دیگر کنم دست بکن د گوری راپورا کو جالیه انستیتویا لیکولین آشتی یا آلمانیه و هاتیه آماده کرن کو ناوروکا کمکرنا چکان یاد سال 2019 آنده لسر 151 ولاتان لیکولین که برفره پیک آنی او لگوری لیکولین که هاتیه چکرن جیکی حتی 151 ولاتین که دریزا یکمین ده جی هاتنه دیار کرن لی در راپوری ده یک جخال سرکه او بالکش او دانه نل گوری که مقدار زیده یا پری که جبو خرج کرنا چکان هاتیه دیار کرن لی جبو ولات او دهاتویا ولات یا جبو چکان هاتی وقتاندن هاتیه دیار کرن لگوری راپوری وقتی که سال 2007 ده جاره کردن رئیسنهاتا گوهرتن او اسرائیل جاره کردن دریزا یکمین ده جی خواه ده کرینا چکان ده گرتیه لگوری راپوری بقاسی 169,500 لشکرین اسرائیل هنکو جوانج بقاسی 465,000 لشکرین وی ین آمده باشید او لناوا جواکی آمدن جبو روشن آورته هنه او جبو وان لشکران جی بقاسی 20 میلیارد دلار جالیه اسرائیل و هاتیه و قطاندن او یک جدی که دهاتوی ولات یا بقاسی جسدان 5.3 او یک جالیه لناوند انستیتویا لیکولین یا آلمانیا و واکه رژه که هری بلند او در ریزا یکمین دجی اسرائیل هاتیه دیار کرن گر ام جیکی حتی ده دست بگیم پشت اسرائیل ولاتی که هری زیده دهاتوی ولاتی خوش بو چکان و قطاند یا ارمنستان تی عمان هر وها بحرین سنگاپور عربستان سعودی روسیا کویت و اردن ده خالت دهان ده جیا هری باکش اوه
ji 6 ji welatên Rojhilata Navîn an got welatên Rojhilata Navîn yên ku bi krîzan aborî siyasî û şerre jî rûbirûne 6 ji wan tenê li Rojhilata Navîn cihê xwe digire. Em ji Rojhilata Navîn an got ji rêza dehemîn vê carê berê xwebidin xalên herî balkêşên di raporê de hatine destnîşankirin ku li gorî raporê li Ewropayê welatê ku herî zêde amadekariyên an got dahatuya welatên xwe ji bo çekan diyarkirine yek ji wan Yunanistan di rêza 12 de cihê xwe digire û yêdin jî Qibrisê ew jî di rêza 13 de an got piştî Yunanistanê cihê xwe digire li nava welatên Ewropayê. Ew Yunanistan jî bi qasî ji sadî 1.6 dahatuya welatê xwe ji bo kirîna çekan veqetandiye ji xwe di demên dawiyê de jî balafirên ji Fransayê kirîbûn. Qibris jî di heman çarçoveyê de ji sadan 1.2 dahatuya aboriya welatê xwe ji bo mezextina çekan ve qetandiye. Em devam bikin li nava Ewropayê beriya ku em derbas bikin li nava Ewropayê yek ji xalên herî balkêş Almanya'ya ku Almanya jî di sala 2019 de dahatuyeke zêde ya welatê xwe ji bo veqetandina çekan diyar kiriye her çi qasê li gorî raporê Almanya cihê xwe di rêza 106 de digire lê miktara daneya ku Almanya ji bo çekan veqetandiye li gorî ya İsraîlê ku di rêza yekemîn de cihê xwe girtibû gelek zêdetir e. Li gorî daneyê bi qasî 51 milyar û 200 milyon dolar hikûmeta Almanya ji bo mezextina çekan ya welatê xwe veqetandiye. Ev yek jî li gorî daneyên di sala 2018 de 10 qat zêdetir dike. Ev jî di rewşa Ewropayê de bo bi taybetî Almanya jî di kirîna çekan de wisa xuyaya ku êdî baldariyeke zêde ya wê çêbûye. Lê ya herî bakîş û dihate merakkirin jî bi taybet di rêza yekemîn de ji ber çine dewletên yekbûyên Amerîkayê ye me got xala serekiya divir de li gorî dahatuya aboriya welat a ji bo veqetandin û mezextina çekan hatiye rêzkirin. Di vê çarçoveyê de Çîn ji rêza xwe cihê xwe di rêza 98 de digire û bi qasî 266 milyar û 400 milyon dolar ji bo dahatuya mezextina çekan ya welatê xwe veqetandiye. Ev dijî dike ji rêjeya ji sadî 1.9 li aliyeke din dewletên yekbûyên Amerîkayê di li gorî lîsteya ku hatiya amadekirin cihê xwe di rêza 27 de digire. Her wiha yekemîn welatê cîhanê ku dahatuyeke zêde an got ji bo mezextina leşkerê veqetandiye ew jî dike bi qasî 718 milyar û 700 milyon dolar ji aliyê dewletên yekbûy yên Amerîkayê ve ji bo mezextina çekan hatiye veqetandin. Ev rewş dide diyarkirin ku di dema pêş de jî êdî aloziyên ku heye wê çi qasî kurtir bibe ji ber ku li ser bankên ku ji bo aştiyê dihate kirin amadekariyên ku têne kirin raporên ku têne eşkerekirin vê yeke dide xuyakirin di dema pêş de rojên zehmet rojên şer û alos hîna li pêşiya me ne. Em bu yekê devam bikin ku li Rojhilata Navîn jî careke din dext û tansiyonaka heyî jî bilind bûye. Berdevkê Wezareta Derve ya Îranê Seîd Xetîbzade careke din bi gotinên xwe êrişî Suudî Erebistan her wiha İsraîl û Misrê kiribûn. Seîd Xetîbzade di peyamekiya li ser hesabê xwe Twitterê weşandî de wiha got her komeke terorîst ya li herêmên me ji dibistanên ku Suudî piştevaniya wê ve dike derketine tê perwerde û her wiha ti perwerde nikarin vê rastiya heyî jî veşêre. Wezîrê Derveyê Îranê Mihemed Cawad Zarîf di peyameke li ser hesabê xwe Instagramê weşandî de civîna navbera Serokwezîrê İsraîl Benyamin Netanyahu, Wezîrê Derveyê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Mike Pompeo û Prensê Erebistana Suudî Mohammed bin Selman ya hem wextê kuştina zanyerê nuklerîyê Îranê Fexrîzade bi şerê psîkolojîk û guhertina şer binav kiribû. Zarîf bi vê yekê ji aliyên navborî bi kuştina Fexrîzade tawanbar kiribû. Wezîrê Derveyê Erebistana Suudî Adil Cubêr ev yek red kir û bi peyamekî wiha got diyar e bêçaretî wisan li zarîfkiriya ku her cure tawanbariyê de Erebistana Suudî tawanbar dike. Berîvînerên hêja piştî Iraq û Afganistanê serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump fermana vekişîna piraniya hêzên xwe yên li Somalê heta 2021 da. Wezareta Parastinê Pentagonê têkildarî fermana Trump a ku dayî daxuyaniyek nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin.
سروک ترامپ فرمانده وزارت پاراستنی و فرمانداریا دولتین یک بوین آمریکایین لافریقای کو حتی 2021 هیزین خوین لسومالی جنوب بچه بکن. دولتین یک بوین آمریکای راگهاند بکن نزی 700 لشکرین وان لسومالی هنه لی ادعا اولکاریا تکلداری دیروکا وکشاندنا وان تا آگاهیین برفره پارونه کری بو. لعالیه کدن روزنامه ویل ستریت جورنال ادعا کرد که لشکرین جسومالی وگرن و لبارگین لشکرین آمریکایین لکنیا و جبوتی ورن بجه کرن. پشتی هلبجارتنا سی مجدار ترامپ وزیر پاراستنی یه بوکالت کریستوفر میلر جنشکا و شانده سومالی او بلشکران را حاطبو گلهف. سروک دولتین یک بین آمریکای ترامپ بریا هلبجارتنی راگهاند بو و هزین خوین لافغانستان عراق و سومالی و کشینه. جبو هالبجارتنا مجلسا نتوی کوید ساعت صبح ده چون سر صندوقان. هالبجارتن ده چارچوبه تفدیر پاراستنا جویروس ده پیک هات. لپنچ ناوندین کو جبو دنگدانی هاتن دیار کرن تفدیرین تندرستی هاتن گرتن. دنگداین لکویت ده ساعت 8 به دما حرمی دست پیکر او حتی ساعت 20 و دوام بکن. دل بجارتنی ده 26 جن 326 نامزد جبو کرسیین پارلمنتوی ین دناوا پیشبازی دنه. ج 326 کسان و 5 اندام ورن هل بجارتن. هجای گوتنیه کو سروک وزیر جعالیه میره کویتی و تدیار کرن او اوجی حکمتا نواواده که لی بشرطی کو یک جه اندامین پارلمنتوی با. لبرازیلیا ده قضایه که باسی ده هریکیم 16 کس مرن او بدهان کس جی بریندار بون. لوالتی مینا کریایسیا برازیلیای بشکل سر پرا بونتی تورتا جه بلنداهیا 20 متر کتخواریم. لگوری آگاهیان ده انجام قضای ده هریکیم 16 کس مرن او 27 جی بریندار بون. هات زانین ده باسی ده 46 کس هبون. حتی نها سدمی رودانا قضای نایزانین. ریا کو قزالی رودایی ریا هری زیده یا مین کارسیا یا برازیلیا یا کو قزالی روددن. لگوری دانین حکمت برازیلیایی لوالی دناوا سالا 2015 و 2019 ده 30,000 کس ده انجام قضاین سریان ده مرنه. لدیشی ویروسا کرونا گلک ولات او شرکتان درزیدی تنه پشتی بریتانیا روسیا جی درزیا سپوتنیک 5 یا کو لدیشی ویروسی چیکری ایرو دست به لیداناوی کرد. ناوندا پیشی گرتن او کنترل کردن میکروبان یا ویروسا کرونا یا روسیای دداخیانیا کو دایده راگاهان ده بشا یکمین آلی دانا درزی ده و کسین مترسی لسر جیانا وان هی بکاربینن. دوی چارچوبه ده و بزیش فیرکر او کسی انتخابات گشتی ده کار دکن ورن درزی کرن. اف درزی کرن ده دمکی ده حد کو روژا هری بلند یا پیکتین ویروسا کرونا لوالید حادت همار کرن. دناوا 24 ساعتین در باز بویده 28,782 کس به ویروسی کتن. به ویدانه رجمارا پیکتین ویروسی درک 2,431,731 سروک روسی ولادیمیر پوتین دوی کانون فرمانا بکار آنینا درزیا لدیش ویروسی دابون. درزیا سپوتنیک 5 یا جعالی روسی و حاتیه دیتن بریان ها دست به هلبرینا ویا با آوه که گشتی هات بو کرن. لأوروپا جی بریتانیا یکم ولاد بو دست به لیدانا درزیا لدیش ویروسی کر. لژاپونیا مروان روبوتک چکرنه جبو پاراستنا ویروسا کرونا او تفدیرین وی تی مروان شیار دکه کسی کو جبو جلکرین دکه و دکانه دسپیک راستی روبوتک تی او روبوت پشتی تماشا دکه کو اف کس ماسکه برهای یا نا لناو دکانه دگراندن گر ماسکه نبه و درباره ویروسی دا آگادار دکه او باشه لدکانه دگرینه. روبوت بناوی روبیویو ج آلیه ناوندا کیتو یا انستیتویا لیکولینا نافنتویا پیشکتی هاتی چیکرن مروان پیشوازی دیگه او لسر کار آنینا ماسکی آگادار دیگه. هر وها روبوت لجه کمبونن لحیشی دنیره او وان لسر نافبری شیار دیگه. روبوت لپیشا کسی در باسی دکانا جلکرینی دبه رادو استه تماشا دیگه او لسر که
جل لکیجان جهنه او دخوازه ویجی الکاریه پیره دکه. ربات درباره جلین لدکان دخوادی آگاهی او دما پرز جه تکرین جی برسوا ویده ده او بتلیا خواه جیره جهدیار دکه. ربات بریا کامرا سانسور او آلیکاریا تکرلکان کاردکه. ربات نها لتیما فوتبول یا هری مزن یا ولاد جبو جرباندنی حتی مهکی کاری خودکه. 他にももしお客さんがマスクをし忘れていたら بربینرین هجا بویر او گشادن هری سرکی لسرانسری جهانی مهو داد 20 دقیقه نوچین جهانی دجواره پیشکش بکن او دبیشین حتی روزا سشم جاره کردن ورن پیشیا و ببینن دنواخیر و خوشیده هر شاد و بختار بود.